Gita kangine nditomba kuthia tukiatanira nontu bwa Nteto cia Weru Thaa Ithatu ya iya moya ratwikirite urito kindeto cietu orobweru ari antu banago kwa nyuma ya la drova kugwa ntere cia thirugaiti kamatite antu kathumba Seneta watharakanithi mwenda gataya kuboreria nje ya kiambi matanka ikiuria borithi bari ikio chunkuni bo kurio Mparande gurune kuringiria nkuruki antu milioni nyagatanta batandatu kaunti ya Meru na tharakanithi ire mochire chinyeletu bunene Nonto murume umwe chogoria kwithirwo nyumba nyuma ya gutheta ni muthuganirwa umwe Onayoto madhidhia orobweru ari ni URETERI chanangeto PHINEAS IMAANA na Nteto cia Weru Thaa Ithatu ikambiria thaa icio ciongwa na nkurikani nyuma Nteto kinya kwina kalono Antu banani bati bakwite na bangi kuata ndingango kana ngurario nyuma ya ngari muthemba ya Land Rover ikamatete antu mirongwena bamira kwithira nende ikyo ya ntere cia thirugaite Gembe North kuririkana ngari iyo kamatete nkurukia kithimina kuringana na ndaitari munene wa Nyambene level 4 Githu Wachira ni ati antu mirongwethatu na baileni batete otungata indi banana kiribo matukondeni ya chibitari ya Meru level 5 baina ngurario ine na nkurukia tete ngari chamira ibori tunende witithia ngari na njira ira yagirite kenda kurigiria mitino ye Dennis Mugendi na utwambiria na Nteto ya Kieva Buna kiriro ni bio bikwigikanu na gukujiro rukiri matheni Thaa Ithatu hospitali ni ya Nyambene level 4 mushine o Maua antu bagikinyithwo gututira uturo bwao kumani na ngari ya mira muthimba yo Land Rover kubarunda athirugaiti ndiria bakwinamite kumitua ntere cia kiraone na bo bakirikana bagwikinyanirite kute ikwasi nkuniene untu mwanka nandi baria batete uturo bwao bakinyite banana na bo bari ugwatine bunene ngari uye ya ikamatite antu bamira nende alafu yukinya antu au ritia skuru tukari bururu tukiura mira bitha ndimo biashara mira iro twaibwa ngari yaruka iro twe na matuki na matwatiri mangari kwa ne kwaluka ikwaluke kumamira bamwe yusoka ringi ukira yukaraka itawa lakini antu katwika bamwe bokwe kumamiro nyingi komongo tukiruta tuyukiria komongo kwatwika bamwe bakwite na ingwitikia no ithe yuka matite antu around 40 Land Rover yeya yena ntongi nombere kuthiria antu babaingi muno na Land Rover eno ya URETERI wa ekenda kwa ya shoka kwa watu ya stima ikarungama. Siku ya leo tulipo masaa ya asubuhi tulipata watu ambao walikuwa wamehusika katika ajali ile tunaita mass casualty accident. Kuliletwa watu 32 ambao walikuwa wamehusika katika ajali mbaya. Madaktari wetu tunawashukuru sana, waliweza kujitolea, kila mtu kwa hospitali aliweza kujitolea, na pia wasamaria wema ambao waliwafikisha hospitali waliweza kuwashughulikia. Lakini kwa bahati mbaya wawili kati ya wale ambao walifika wakiwa wameaga, na wawili ambao walikuwa katika hali mahututi wakaaga wakiendelea kuhudumiwa. So kwa jumla watu 4 walifariki. Lakini kati ya hao wengine wanaendelea kushughulikiwa kwa sasa. Kadri mnavyoona tumeweza kupata kushirikiana na hospitali zingine Mudhara, Mutwati, Kangeta, na ambulance zao zote ziko hapa kutusaidia. Na kuna wagonjwa 8 ambao wako katika hali mbaya ambao wanapelekwa Meru. Hao wengine wanaendelea kuangaliwa. Twethete kutumira okinya skuru ya thero tereba achiria kuangare kuri ambuleki kuma uro imatugire amiringi thiethe ironko kona baba ingi be kuro maiyene
lakini ono tukukare augie tene kya mbere no ngiomo itorere nya te kumendra indi nginde ya kumenyera onao nde ngocogere inya Mulungu katho no toba gwethira inya ndeyo no toikuona baba ingi beto bateo nayo thirikari ya kaunti ya Meru ikiromba gutungatira sibitari ija Nyambene level 4 kuona wandisi ya arume awangavana Kabira Mwangasa ndaromba tu na kweteyo kinene no nto batutu ya kariba Egembe na tuwe na sibitari iyo ithere kiundumia antu abainge within Egembe Central Egembe South na kuntu kungi kuingi ndaromba sibitari nya kukiombe ka expandwe no nto makarika ya karika daktari baba ukare hapo ngoba kweyebura kukubatara sakadile daktari bongelo sibitari kabisa kiri ene ngari cia mira na bo barirwa ni bathingata mawatho ja barabara kenda kweberia mutino ta juju temete ntame wakaji wetu na hata wanaofanya kazi kwa hizi biashara za miraa kinga tunasema ni muhimu kuliko kutibu. Tunaweza kujizuia kutokana na ajali kama hii iliyotokea, watu wazingatie sheria za kitrafiki na za barabara. Dennis Mugendi, Weru TV, sibitari ni Nyambene before mushine o Maua, kaunti ya Meru. Ndiborithi vandikeri betite na mbere guchunko na akaumoka yuko kia muchiacha na mubiacharo renkuma kiambi matanka ora wakwire ntuko ya Jumatatu ndi seneta wa kaunti ya Thaa Nithi Mwenda Gataya no rete borithi bakure ikyo chunko ni bo batiotonyero wa Kinyanimbi Gataya ariuga yuko kia kiambi kina biure bibinge birabibati kuthira ipikyo na machokyo akwaragia ndera kulungirite na kuporeria nja ya kiambi ntere chia Karen Nairobi. Anthony Kathenya na kulikithia Agita kala polisi kuma gitengo kia DCI ithite na mbere gusonko na gikuo kia muringi biashara olale nkuma kiambi matanka. Seneta wa kaunti ya Thaa Nithi Mwenda Gataya ni auritie polisi no kuthithio sonkoni bobo na njirele baterie na gutigera gutwa gutonyera kuthukangia family ya Thaa Nithi na family ya Tharaka na family ya Kayongo Spasi thaini nkwaragia na thanta kiriero na mwekurugira na riwagina bothe ndaberi tumerie tunenkera thirikari nafasi barotho uchunguzi bamenye exactly kila kia upakura mwana wetu tutikwenda element ya ni compromise kana ntetechi na shonde job turenda thorough investigations itena any alienation ya no tutareko turenda ukweli na tumenye exactly kila kia upakura mwana wetu kutena any bias na DCI na baru wange bonde ngwitegena nto wero trained professionally trained ngwitegia report yeka ume munde kana reka kauma kakita kana kauma no tukemenya kyakyo bakura mwana wetu i report acceptable kiri both parties na ni aromba letu ngwitegia data trust na body baba kurodo chunguzi na to train and to professional with the report ni kauma na naiga acceptable kiri either family matanga na chore bona na Thaa Nithi na Kenya mzima. Kulingana na seneta Gataya kuke matanka negetigite bile bingi na bile batele gusokua na ena wirigiro atikire muthia osonkoni bobo kaumo kagikuke matanka gakethiro gakimenyekana nonto muntu miaka 50 muntu very young muntu very industrious na muntu wa ina inya nonto ntwire miaka no yona menyete matanga kuma omuzire kitate yezango ndara kwa matanga mamete sibitari so ndatinucho ntikwenda guspekulate mbimbi omurete katurenkere polisi nafasi bamba kuchunguza na watu nenkere report. Senator Joe wa kaunti ya 13 na uria kwalagia kagita kala thiungirite nja ya matanka gukinya pole jiae kirinjeno aliuga matanka ole basindanaga nawe mwaka wa 2007 kile gite kia mujume ethirito wa kiguni kinene kile kariba kaunti ya Thaa Nithi muno kile gukire IMAANA na usinse mitolere antu baingi gwetukira iwanda biae Kambi arari bigger than life maisha make mara kinya kuruge maisha make nonto mwana yo my young brother kinya ke muyi Kambi aruthete di network nene muno kinya kuthondeka ritora ke muntu nkuririkana one time twarongi giteke mujumbe na matanga 2007 lakini tingindo takuruka matanga takuruka na intakuruka lakini kuimanyiri wa mana kwa wetu matanga onto nyunta ina Kenya kwa na matanga jiran support muno tatu wetu no una tutitira nanwe machanga chokarula network nene muno kinya ma industry wachu kinya workforce kana ntubra matanga umete ko absorb kinya maisha ni make wera ma industry make maruthete na bangi muno bake Tharaka na Thaa Nithi
so imuntu wari na tachire muno krianto na achoka kire campaign ciake cia kureta kinya munyo gutasoka kana kandamu no weta nguso muntu bwana kashikoro bwire bro ire antu Tharaka ino yonde ni product ya matanga ajiro akithomithia antu na no aratia kinya Kenya mburi kinya munyo kugoro thairo Kenya mburi no introduce Kenya mburi Tharaka so imuntu rietore akerega tura miromoni yantu kiri mathogani mantu kagitakala ya muno na ture mugongo wa Tharaka nithi itukugo tunyireto muno na muntu no agakinya migambo ya kuga bora matanga tutigagite no ntu makwithikira muno saidi. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Nampara irane ndethirite gitana mbere kuoneka nthiguruni ya Kenya niringithitie antu nkurukia milioni nyagatanta bathatu na nyumo cha kithaka milioni 2.5. County Commissioner County ya Meru na Kenya County Tharaka Nithi ni mocha county irumirivu kathani mpara yonekete nende kunyelia county mirongo ile na yele thirikari niyo ikigeria gukabana na mpare na njira mwanya kuninkanira biokuria bio tethio ni mwandiki wa Nteto kuma muchini munene wa Nairobi Boniface Mongera nachio na kweno batu bweru bya mpwe kirenteresha Meru kuretera hotelo Isiolo na nteresha kaunti Tharaka Nithi irashankire na kaunti Kitui. Kolinga nawe, Minister Ngwatano East Africa na Nteto Shendo Wanda Sal, Bi Rebecca Miano, nate kaunti Meru, kaunti Tharaka Inya kaunti Embu, ni mwe kaunti 13 waja nthigurune, irambura uthime kethiro itingana, anto baba ingia mwandethia, Pedro bakianga gimpara mono. The number of people recorded currently to be affected or are food insecure in Kenya are 4.35 million. The number of children affected by malnutrition is about 960,000. Te empara ya nto akirio, kinyendethia na nyomusha kithakano endete kwethuria kurira metho, kirinteria nyingi aja nthigurune. Thineje yonthenio, yumanito ntuba kwethura kwa miaka 20 ithiri, nthiguru ya Kenya, itarara ya getia mbura kaeri kwa season 5, muthingatanio. 2.5 million wildlife are affected, and we are working closely with the department in charge of wildlife. Between September last year and up to date, the government has spent about 1.4 billion in terms of on-site slaughter, where farmers sell the animals to the government through KMC. Animals are slaughtered, given to the farmers, as well as the money. Mnaku kumane nontubobo thirikari Kenya riuganije ni nagishokio. The interventions that we have include food relief, we have water tracking, we have nutrition, treatment for nutrition, provision of livestock feeds, and also even cash transfers. Ntomwa kiriogo na gona munyaka ja kwethurina bi motorirene no rito mbere thirikari thuri kinyirio tethio bwayo ukareka motori okwethirwa kinyaririka kana nyago kwimpara no tigaritithania kithanda chuburiene gwaku ke reporter Nteto TV kumaja kengina ngine kithoke Nairobi Mbita Boniface Mongera. Nyumba ya Nteto ya TV na Kinyoero FM 96.4 botanita na gikundi kia Meru County Interest Group MCIC kira gitungeretwe nikinoti marete JR nibetete na mbere na kunenkanira byokore byotethio kiri njana nto barabarumiri nimpara babwithite bo kire gonto mwanya ntere chabore na kinyatia ni ampanga mpara nidrite erumirite ntere nyingi ori Anthony nibetite bagita na mbere na kurwa kwayana into byotethio byabikatetheria nto barabanyelekite Kelvin Kimathi na kulikibia ona kinyambura kuraboka inakokaraye kathine mparerera arikuya kinyamuthia kuna kari mwankatha iburu ntere mwanya baithine ine mpara ubatubwa mweri mirire mikarire na yangi ya maingi akuma ni athine ye kwa mpanga burukiri ya kari munondo anda kambuni ya Weru TV na Weru FM na ngwatana ikundi kimoye kumenyekana ya Meru Community Interest Group rungura munungamirio go kinothi JR baliungiri tentere yiburu na utethia burabu kuumbikana
na akiri ukinyithia njere ya utethi balungirite nja mwanya ciantu barabati uciumba kana barabati na kainya buru ntere cia Bore West timau baibaguna na njira mwanya ya baibangu Ithatu irio na utethio bonge bwabwata mwanya na shukuru nani Well TV kwa ile chakula wameniletea, na ninaomba hata serikali wanisaidie, hata hawa pia wanisaidie masomo ya watoto, na pia hata na chakula hata nao, na kama kuna wengine pia hata hao kuja wanisaidie. Niko na watoto 6 na sina mzee. Unitetakia antu bato karana bwao akuina gokwa bai mitaene eta warosi na iku na aremeri muno ine thina inya igonda mukitie matanete inya kana igoni ciari igoni ntakuoko nonto ria barara mpara igoni be abambira barumie kira nkona nkabarumia kire ndenge bandomba shumbe bandomba majani na nte batano nto imbona ria ndena kyo ni murungu atharimite kabangate mutura we na thina urote na kyo nkona kabate na ungi na bate na otherwise keto mandi rutera nkagwa ninya thige ntukindi na kyo nkabagaira tukagana nabo nye thia kwina thina murungu okira tharima mpaka ntuke nini baga irora nkumba na ora inye kwegana ibwega muno atongeria betu ni untu bakwija utwona ibwega muno kinya kendisi wetu ona kantu geto gauturetere turuma nende tuwe turi ntindi iria nkuru iria bakumenyera ibo bwega muno kinya inkathewe kimathi na ekabwira na abwe bukaya ibwega guturetere bwije kaire ibwega itu mkulukingo ataniro ibailungite nyantere cia kandebene tiania kinyamo baibaguna buru baraba ina thinene muno bara kinya baringekite kumania thine wagagia bokaria ntere oiji nianku iboya nontu burapoite kwalia baba kuma mama eweta ndeyere na itoria na iranwe lakini aivine nyingi muno cha wachua lakini nkera murungu iboya nontu natukareti bonge akubwira nya kiama kiki bwite na uto bandaruo kwalinya antu baba tena inya inkuwa ngai abutharime na bwite na mbere na wendo bubu inabu uni kankwenda kuwe ikundike kitomine thirikari ibwega tana nontu bakwethe kiturikana kithakene ki nontu baibo beyitera yaile na tekeo tochokaria thirikari nkatho na nkurukie thena ngotaniro Kinoti JR urimburungamiri wekundi ki na Martin Gichonge Wandula rungurwa kampuni ya Weru TV na Weru FM bakiromba barabangi baina kainya kinyabo kwata na oburukiri utethia antu ya bao baina dhina maturene Bore West ni kuntu kuringi kite bunene sana kutire akura na still no tukuromba kira antu bawe ndi bubwo yabo mbakwithwa kwikinya byo korabi tuchuke nkatho kiri administration no tukwa tukinya nyumba ira cinci na antu babe no batu ni antu baringi kite bunene sana ni mpara kaitene kana Bore West by the way yutatina bura antu baingi mbakwithwa bakithwa na sitimau ni kura kwina o mubunene sana so kira antu bawe ndi bubwo please kinyeni utethio na chokiri MCIG nkatho no ntubwa initiative bwambiririe na arabu kinyite kaiteneka na chokiri nkatho management ya Weru TV still no ntubwa witikiria tukinya kuntuku na twantu babya kora guchokeria nkatho muno amiru baria kukurukira gia pirira turethirite twino gitari uria mweri wa December batwete nguo ciao batwa Ithatu batwa kuria nikenda ntukwena aro tumba kubikinyia aja indi gintu kira giturigaritie buru gi timu ya MCIG ni antu bara twithirite buri abagachiuga marito jao nontu batuthithiritie kana bathithiritie mumiru ngugie bata ira itoe bata naro twathithirwe twita sampling na ntona sampling ya maana jeu nontu nande tukwethera antu be disabled tukwethera antu bakurera na batibao bakurungamira ekuru batiguchiumba na Nteto imochi ketha chiekiriga na ithithia ribu ria bata kiri antu babati na kainya ritia mukiri na udhu mature na kinyani atongoria ba matura. Tunashukuru sana the Meru community na pia Weru TV. Mama wengine walikuwa wanapitia mangumu, wanakuwa na njaa, lakini leo mmeweza kuwatia tabasamu, mmewapea nguo, mmewapea chakula. Tunawaombea Mungu awabariki.
Pia serikali kuu tumejikakamua, tumepata chakula cha msaada, na wale hawajapata tutaweza kuwafikishia. Chokia nkatho i MCIG nonto bwa gutwigirwa kiriro gietu nde nonto bwa kwethira gutiurite gitari nene anto ibethirite bena thine nyingi sana kwaga ngugi na mwana kwaga bikura because ngugi yuma na mbu so na ndi anto bethirite bena thine nyingi sana na twindo turabona kuma ke MCIG na arua ingwete kianjaiu bakarara bakeni na babu tharimithitie muno so itukugaibwega na itugwitikia au twatigira ndu twatonga kanini igitari uringi bukeja tutongeane nene. Kiripotera Weru TV kumatiania mbita wa Kelvin Kimathi. Wari mutongirio bara bengi mbunge na amiro no vitakarethi na ina chumiritie na kuthu akigwe ne ibu muno kona mukaririgitwa kanju ya mangavana ni Iguru akigwa ati mutongirio mugongo ni wono kiria ngavana wa Meru kumage seneti aragite mero teje itibiri kuigugano kia tongeria no thuja kona nyombe seneti ide kuirungamira yongwa ithithio kula ne atongeria ndwarire chithirite ikiarua muno ne chia wa Council of Governor wa Iguru urao wa Kirinyaga ire ikuwe ibo batetherie governor wetu wa Meru batongeretu i president kia kwantiko na ikibwa nonto riu ni umuna ku rubbish senators bonde bakethira tu abatwithirite card nyakithira mante impeachment i political kotibati kwethira kwe so obvious ati senators abaira wapo bati kubwithia batiumba kuona na metho yo kana bathikira na batumira akiri yo aragite nene kaunti ya Meru no mwanka MCA betho bagitangwe na ngavana nikenda witina mbere bukionekana kutiumbikana under whatever circumstances tutumaira katiberere yo assembly ritangwete na governor kana governor ritangwe atena assembly. It is impossible even for a half a year kutiumbikana so irombare yako ikwithira kwina antu ba Meru ibe kwa mbere ya mantu yonde nontu in the end utewa karika na indo ya na chiare kuo biantu bombikia kurikana na itha ithima barabara kana mantu yangira antu ba Meru beterete muno yomba kukarika within community chietu na leo kitempatho iji ni gutuma kaunti ya Meru getathara muno kimandu ja witina mbere ndwa each everything chiku at the county level already need to constate so much non to process their budget making itaambiriria to the best of my knowledge na inya kwethira CC bataombere okurukua na chief officers obviously itebibio ndai bithara biena nguya kurita so rebika thiria mweri umwe ile Ithatu all these months mantu yo ta operational ipigwane na kire antu ba Meru na nikenda kuthira thineji ni gutigira mubunge seneta na kinya MCA nondo bothe bathuriri ngugi imwe bothe bakona kigina kira bagaitana kingugi oni ntwire kuwa for many years even before by MCA denda ndari lead of majority intwire kuwa just like there is CDF ikwethire kuina one fund na ikwethire kuina kintu kirutererwa senators nonto job description ya MCA ya MP na senator either imwe they all represent, they legislate and they oversight na equally kukia kwethira tika constitution CDF ya kwethira tika constitutional then inya push ya wekira yinki na choki constitution should all happen together. Ngiripotera Weru TV mbeta muthuri Murioki nayo ni Nteto ya muthuri Murioki okunia kana kuma kiriora wari mutungira barabange kimbonge ndiru ya Meru Victor Karethi arethirite akimara kene ndimo karigite wakanja mangabana anwe Iguru kumani na miambo ikie ate Rais Ruto nwe wono kirenga bana akaunti ya Meru Antubara Karethi akugwa ikona ni ambichi endo kukire mbunge ya Senate akiwa anende boni ontupokona ni atiote ya mbunge eu ya Senate na kumiro na tukutha tukiona akanyanga kunoka ende njokerete uringi weta kuraya.
Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Hello my friend. Hello Mdosi. Yongo umesha mpesa? Nafanya shopping kwa muda wote, tukutane hapo kwa nyumba. Mdosi. Hii ni nyumba yangu ama ni nyumba ya nani ndugu yangu? Hii ni nyumba yako bwana. It's a surprise. Hizi vitu umepanda ndege ukakuja, umeenda unilondi ama umetoa wapi? Hizi vitu hawezi ukapata na hawa ndugu zangu. Acha nikuambie Mdosi. Ukistaajabu ya Musa, utayaona ya Jackmart Electronic. Ndio mimi I salute. Online tobia utora bia kubia tumira nyumba na kinyabia tumira nguene. TV, ufa, home theater, speaker, microphone, fridge, battery, solar, generator, mixer, blender, guitar na intopinge beyond the bia electronics kumaki Jackmart Electronics. Likane toenda se kinyangasi, baiskeli na kinyametha ira setoa coffee table. Hii TV ni unanga kwa TV. Hii unapata tu hapa Jackmart Electronic mzee. Torema wa Kasiongo, Ureshe Kinain, opposite Pred Fashions. Jackmart Electronics utebio wenda biura. Nogo chwa sukuru ya Kinande rinokaria na ntwa maririte akuthomera ukangaika kairi Islands Academy Timao Tulimiru Nandi ni sukuru iri na rekondi ya miaka 20 nere ri mutaratarene jo mweru jo kithomo jo CBC turi nyume ya Toto petrol station mita inkai barabara ne kwerekera obistina chendisi ya Meru. Acha Islands Academy turi na arimu ba kithomo kieguru utaramu umenyeria na bairitanirite gutigira mwana akwanjorwa kithomone michetho ona talanta wetu ni gukindira na kwa mwana kanya kawe kiumbe ugima bwa mwana ukaria bwawe ona kinyambasi nuntubo kamati ni tulikithitie ujukania wa preschool mwanka grade 5 mwaka jwa ngirigere na 2023 wikithia kanya ni bwitite na mbere ni untubo Nteto nkuruki ringa namba 0791 200 067 kana 0720 530 091. Welcome to Highlands Academy, where a better future for our children starts. It's game on. Kids now have more time for all their besties. Because this mean bumblebee is coming to live with us! This Christmas, we're gifting you more cool channels to watch. Save Kids, Jim Jam, Da Vinci Kids, Baby TVs, CBBS, Toonami, Nickelodeon, and more. Recharge your subscription and get upgraded to the next higher bouquet for 15 days to access fun shows and movies on amazing channels. To put the happy in the holidays. Celebrate the season with all your faves. Recharge today and get upgraded. Feliz Navidad, hijos. This is the best Christmas ever. Star Times. Enjoy digital life. Karibuni sana, karibuni. Niwauzie? Ugali matumbo batia mimi. Ugali matumbo! Na wewe? Nipe wali maragwe. Wali? Hey! Wewe, mchele madando hapo! Na wewe? Nilikuwa nataka kaomena na kadoma. Customer, usijali chakula yako tutakutengenezea kwa ajili yako tu. Maisha yako, mapendeleo yako. Tunukiwa na Safaricom. Chagua bei yako ya kupigia simu au data. Piga *444# au utembelee My Safaricom app upate deal poa ya kupiga simu. Uongee zaidi au ubrowse zaidi. Nataka chapati na crips. Mala sausage. Nataka ugali na
Wanonto bokwethira ninditete na mbere kwa thana na onikinde tuchieto tuchokerani atinto murume omwe na tia itala thara inene nyuma ya nyumba yake kwethwo ni muntu kumenyekana Robert Mwiti wa ntura ya Karima chogoria kere na ndikibandetho aritarĩria ararĩ thoko-inĩ ya Kĩria chokania migambo na muthuganirwa umwe wamba Ithatu nindi nyuma ya bwaretire na kwethia nyumba ya muntu waturi ni bethirite nindi bakitheta bonene nontu kinyabo monki utiromba koro kumane na barabara kuthuka ngari ya monki ikayarimo kwithira yikinya Ntereyo Martin Mugambi na kulikithia Robert Mwiti umwe wa turi bantu ria Karima wandia chogoria atigitwa gitaraga chara ya magiri na magiri ma mbeca bobo nyuma ya nyomba yake kugwata mwanki na kubya yonthe na kuthira muthenya we mundiriri tiyo igukinya kintu tara mugwanja no ana baire bejerere au bambere rugongo ruria nyomba ni kuya na muria kuna nte kuona agide kumbonera togo ntamiona ndaure ni gukuga mbu ambira mbu ekugwa kabakira leu tirondeja ninkeneonera na metro makwa nkenethira nyomba ni mperu ndegwa kwa ndona mwanki eguru ndawo nonto nanbira ndi atente funda ndakomenya ni ate gukuri ngenda komenya ate gukuri ndaumagana na rwero mpumagaletero nyomba ya muruwanyu kwa nonto jo ni my cousin ngwa nyomba ya muruwanyu kwa niyo ndagitanirie na rwero ndeja nkeja ndari nkoigwa zima moto ende nduganio na ni ambulance itetie ukithuganagirwa akuri na muntu bithiye nyombe no ya Mwiti augite iba kuri na gichanga chana muntu umwe thokoni akeria nyuma ya kumuona na iratu byake birabya urire nyuma ya nyombe ni yake kubunjwa mweri umwe muthiru na nyuma ya kagita taikaraja raringirwa thimu kwirwa nyombe yake kugwata mwanki araturi bakuga akuri begirwe na barabangi kuona muntu akiuma nyombe benu nuko me thai no kwemora kandona ekreta ira tujia kwa na jito gitia gantu ngoronde kagerwa ngari keria thai no muthako weja wekreta ya mwira ira tuireja kwa jongwa ngoma yonda muruta iratu ngomuta iratu amwana nkenda kumuringa mwira nira amunyoka kena kutoka nkuringa wa dimuna unke kwa nyombe kwa tamonti na nyomba tia kwene mironde na mukakana kanana nimbira ndi mansolo mbijande ndeze nkanyira na town ninde gwa kwankeruga ne mbegwire ngeti ya rugolwa ekaikara tanda kinga jiro guya ingwa no kambo ndende nkiuma kajane togo mbonire nkiuma nyomba ne nkiuma gwa kwa nyomba no kambonire mwanki no kamba mbire kuga mbu ngetagantu bakiaraniria na ndikibandetho bariuga nyombeni ya Mwiti tikebya gugatwika gicima moto kiombire gwikinya bantu aguo indi gitira omba gwikinya nonto bwanjira na nkinya barabara mbare inu kuthuka ngekinya ndende obunjira tembega nonto yale merale ne yale makweja ekole makweja ni baba mebira ya kujya amba kweja kwaria mwakire mebira ga kujya nyomba no ekwejaga sima moto ni onda mikwiro mala itetie ni ete ko makonu tubarabara totembega tutekerwa molomu na kajira kaga gutonya na kongariete kugijaga ni ungari yati wona la barabara ni kenda mibira eja gwikira loji amwe aturi gwikinya kenda gutetheria nyombeni ya Mwiti tikaombe kubya buruka na kuthira gutire gintu baraomba kuonokia nyombani nontu bwa mwanki kunene kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi ndio wandikithania bwani mibotete na mbere burabugate thia onenkani bombo leo kana fertilizer DCC Waimenti Central na weta mwankira nende ne bandikithiti arimi ngirida ndato na mubango yugeta na mbere mwankatariki 14 cia mweri yo na kunende iberigire kwandikithia baba inge kinyankuruki tibo wakanyakine Isabella Mutora nongeleta kagitene ka barandikithia kirasi kana barandikithane nende kirobichi nonto weta manja ibautiri mantu bate ko mutugi kare Nteto
Mutaratara jo kuandikithia arimi juitite na mbere maturene jonde kiri mongo jo Kenya kenda gutigira namba yabo ni kumenyekana na kenda bakomba kugunika na motete jo urimi kuma kiri thirikari. Akiaria DCC wa Central Samuel Juguna na ugite mutaratara jo jugateithia murimi na kinya thirikari ukethirio bia kung'ana kenda kurwana na kinyamara gia mparantu kushijite. Haya yote yatasaidia serikali kuchochea kilimo kwa hali ya juu na kwa kutoa msaada wa pembejeo kama fertilizer na mbegu za kisasa. Kiria Nandi Njuguna ugite Mwankira Thai gishigo mbunge ya Central ni bandikithĩtie arĩmi nkurukia ngiri 6. Tayari tumeandikisha wakulima 6,241 na zoezi hili tayari linaendelea. Na hoja ni kwamba wakulima wajitokeze kwa wingi ili wasikuje wakaachwa nyuma na wakakosa msaada au utaalamu ambao serikali inataka kuwapatia. Na wesibo munene wa Kanyakini Isabera Mutura na ugite tamashibo ni bagwitithia mutaratara jobwego business yao akiuga mbere baretaga nja kwanja indi akiuga kaingi barethagira ene nja batiku mbere tureta nturene lakini twacoka twana ndi nontu bangi bakuija nayo uyu na bangi bakandi disadvantage tweta nturene ya mingi tukethera bamwe batiku lakini twabatumirie bakuija bonde ofisine na twikiro ucio ni 14 na murimi ugo nwithirwe na muciari ethwe na ndaka Ithatu na ikarese 6 na barometio mundu eka kana nusu eka kana kinya eka 2 tukanijisa muntu according to arare metano tetaitwe kuregister imurimi murimi ugo kurema no kuregister ugo komborete munda utokombora munda season imwe toriuga for the last 12 months ugo menyo komborete munda miaka 2 kana 3 Mastiro munda yo no gwa kuri mariko no gwa kuri na nekiro to matuga munda yo andikirwe kiri the sublocation aya munda yo juri na kiriba mwe bali mibarabasi andikithitie ngono kaguna kila mtu nonto rimwe na rimwe antu barabena kaume ne barajukagia ne baratikaga advantage antu batie na uge na barabena thina mono bakaga riu nikona a very good process no tuligotangazi bwega na nikona takali mipagatetheka na itukuga ibwega nontu bwa thirikari kuturirikana nontu tabatu antu bakuru tute kuona mbeca cia kugura kinya fertilizer tulirima na tukaga gya kuria na nandi tugatetheka ngugire kwandikithia na turi nja hatutethie nontu ri fertilizer nja tukagairwa kuringana na uria ng'ana na list no tung'ana andi nkuona ote muntu kaga na ndi nuntu kinya kuma wetete kugera muko yo Meru town na ikiromita 40 abio tikukiro tutethetie mono nuntu nandi guti murimi ukagia na thina guswa fertilizer tukarima twinde tung'anene para bareta kugira bakeja kwanda biao tukona bikiririba ona bia tubigakaraja biao kiripotera Nteto cia Weru riakwa ritwa ni Mutugi Kare. Rais wa Kenya Daktari William Samoei Ruto anatungeretie kile mambura ya wikiro ndombi kwa maabisa baborithi bagitengo kia administration police kana IP. Rais atarete maabisa baken barite ngwe yore munini wokiri gathega gwetherete bera bato kumesiasa ene ukone kaumbere akiwa rais na jeshi na njori kia gisiasa. Rais na ukete kinyakanya kaona kuria maabisa baote deria kire wandi bomiti. Rais wa Kenya William Samoei Ruto natungeretie kire mambura ya wikiro kondombe kire mabisa baborithi bagitengo KP yarethirite agita na mbere ntukweru ari ntere chembakasi muchine munene yo Nairobi. Akiaria Ruto na uretio muntu kwirutaniria kire ngwe yeke kendo tira ndiguru ya Kenya ni wetana mbere. Kila mmoja wetu ako na mchango wake. Kila mmoja wetu wako na sehemu yake ya kufanya kazi, na usipofanya ile kazi unafanya, Kenya itakuwa inarudi nyuma. Na waomba kwa unyenyekevu ya kwamba sote tuungane na kila mmoja wetu afanye sehemu ambaye ako naye ya kazi kwa uadilifu, kwa kujitolea, kwa bidii, ili tuweze kutengeneza taifa ambayo itatufaa sote.
Oringi na uretio muntu nende kwithira ikenera ngwirethirite akiathurairwa akiwa bo nebo ateithia mugongo kwithira yuikula. Na waambia askari wetu, sote tumekubaliana kazi ni kazi. Ile mimi nafanya kama rais, ile wewe utaenda kufanya kama askari, ile inafanywa pale ofisini na yule anatumia kompyuta, hiyo yote ni kazi na ni majukumu ambayo kila mmoja wetu inafaa tutekeleze kwa uzalendo, tukijua ya kwamba ni mchango wetu katika kutengeneza Kenya yenye itatufaa sisi wote. Ruto na riritie kinyamanto yege wandi bomite akioria mabisa baukaria baitengo mwanya utetheria kile wandi bomite irenjira ya kono kiarera. Nauliza wanajeshi, askari wetu wa polisi, askari wetu wa prison wanaoishi hapa Nairobi, watusaidie kupanda miti milioni 10 hapa Nairobi, wakiungana na kaunti yetu ya Nairobi chini ya gavana wetu Mheshimiwa Sakaja. Nawe munini wa rais Rigathi Gachagua akiaria kile mambo yau na urete mabisa baba tatunyere siasa ya bukoneka umbere akiwa rais wa ndegoro ya Kenya aina jeshi ya kisiasa. Ako na jeshi yake ya siasa ambaye mimi ndiye kamanda ya hiyo jeshi, na kwa wakati huu hatuhitaji nyinyi kwa hiyo jeshi. Nyinyi ni jeshi ya IG, mfanye kazi ya kulinda Wakenya na maisha yao. Anthony Akie, ministro karibondeni no pangani bo thirikari nene Profesa Kithure Kindiki na kathete Rais Ruto nontobokia kwirutaniria ukiria ministry ya ukaria. Siku ya leo Mheshimiwa Rais, ni kukuambia tu asante kwa kutafuta nafasi kuwa na sisi. Jana vile ulikuwa na sisi kule Kiwanjo na vile utakuwa na sisi siku ya kesho. We feel privileged as a ministry. We thank you for finding time to come and be with us and preside over this ceremony. Angina koniate Eastern Regional Commissioner Weru Rotich ariuga yura rarithirite nindi kioneka kuingia mno nterecha Eastern na kwathirika nindi ni kwithire kiurakia nterecha utetheire kurona ontobo na chokete kinyethira kiara kiamanti yege waga gibokaria mwankeni yo Marsabit ne Isiolo na Kinyamero orende konekete makarika yempithukiro akiwa bone onto bakatiira ne bakuthiria no kinyethe muthia. Miena mingi ya mwena wa irathiro wa bururi ni kugomiritwe ni yura rinene vuva ya gukorwa mbura itakura gwa kavinda ka miaka iri riu. Andu na mavio mari thinari ya kurwo ni mioyo yao kumana na gutura kwa irio na mai matheru ma kunyua. Giki nikio Eastern Region Museru niwe Paul Rotich augite wira wake wa mbere wa visire ino ni gutigira thirikari nene ni akinyira ekari onthe aria matari na kindu gia kuria kana mai matheru ma kunyua na kumava uteithio. We have the drought situation that is currently biting a number of counties in the region, and these are some of the areas which we are going to give a lot of focus so that we ensure that we reach our people and ensure that in areas where there is drought, we ensure that we don't lose lives. Wauguo Rotich niugite ciiko cia wikinae ni ikoretwo iria nyingi muno mwena uyu wa irathiro. Ino ni makiria ni undu wa ngucanio cia migunda ta mwena wa Mwea thiini wa gicigo mbunge kia Mberetherero thiini wa kaunti ya Embu, ngucanio cia mivaka ta mwena wa Meru na ngucanio cia ithaka cia kurithia ta mwena wa Marsabit. Na varia augite ni gukorwo akivurana na ciiko ino na kuithiria kaimana. Areas where we experience insecurity, particularly the pastoral areas where cattle raids and cattle theft is a common phenomenon. I think His Excellency the President has set a tone that these are practices which should come to an end.
and it must resonate to all of us, the people who plan, execute, and participate in incidences of cattle theft and cattle raids. We're going to engage widely and bring in other stakeholders and recommend for advanced methods of addressing the menace of cattle rustling. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Wakibara bondene ni bombo tetheria kikumbana kana kumbega kwendeta chetu na mno kinya kiwe mutegeri no nto bakwithira uria unende no mpamato yaku na kinya metho gethira nendinge kumetha kichio ndege kalono keru aitu tetha zikara kya manto yegie kalawa kana una kalawa ndui kalonda kiro kyo mto mwe aicheta mbitikioni na kalono kamuthiene ngwete kya kwibyo kethiro kithoma kwara ntiri yele mwe tawa kaimenyi nenge tawa mwenda ndintiri chiele cha kamatha kwa mirio imwene ontiri ekero murio kaimenyi kare arwiro mno ne omba witanga ko mwenda ekiurawa kaimenyi kakwithuka thuka kakinyithia mirio ya kwenya mapema mwene aheta akamithaura na mwenda ya kinyendu mwenda ikinya ni chererina ni uripoe yama jato kuendelea wende mwene ntiria ya kona kaimenyi maika kumba ngwendu mwenda ate kumba indu ya tena thina kaimenyi ka china vilenji kethra kaita agera mwene ano kumenya mwenda imbo na bwe thaira ate kumba inya witanga uno me ano nkamate mirio yeke na inya yekwa nditikioni ambira mwene ntiri auria kaimenyi wina mawomba mwira yimbigira yo wone abuo mwene ntiri ayo kuthwana thwania endia mwenda egira mirio ya kaimenyi aikirira kaimenyi ntuko embere yaichio mangia yakinyithia yaiyele ai Ithatu yambiria kuinkuru imaende mainkuritwirwa pura mwenda yona kwa mpuro kaimenyi yambiria kura wende kenda yitanga ura ntukiwita mbere kaimenyi atwike ende ontumirio ni aritwire na ubwe kuro nkuruki muthiene mwenda etauriro ringi kaimenyi no kaetire endelere kuria thina wendo kamatamirie bangi tegwera boko karika Sylvester Mwenge sinkumenyawe bwanwari mwene ntiriu Purity Richard numonetwa mathithi oro bweru aina ngetwa PHINEAS IMAANA ene utuko bwaya